Kaj pomeni biti igralec Olimpije, kako se počutiš u tem trenutku? Pa iznimno velika čast, presretan sam i prezadovoljan što sam došao u Olimpiju, velik klub koji se bori za prvo mjesto i za osvajanje kupa i stvarno nema veće časti nego biti član Olimpije. Jedan iznimno lijep grad i nadam se da će se što prije privići navetnim treneru. Dejal si že, da so bili razgovori zelo hitri, da se je vse zgodilo zelo hitro? Pa da, bili su neki razgovori, sve se to brzo odvilo i evo ga, potpisao na 3,5 godine i presretan sam, prezadovoljan, šta da kažem više. Kaj lahko navijači Olimpije pričakujejo od tebe, kakšnega štoperja su dobili? Pa borbenog, agresivnog i ono koji će uvijek dati 100% na terenu. Igor Bišćan bo tvoj trener, legenda Dinama, sam si igral za Dinamo, neka dobra povezava? Pa da, trener Bišćan, veliki igrač, veliko ime u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj i dalje. Iznimna mi čast radi s takim znalcem i eto, to je to, šta da kažem više. Na tebi so sedaj priprave oziroma na ekipi. Konec februarja se začne prvenstvo, morda kakšno sporočilo za naše navijače? Pa idemo po naslovi i po osvojiti kup, to je to, nema ništa osim toga. Super, Filip, najlepša hvala, srečno. Hvala vama.